Hello mayam. Heinou asangba metna chaga in tawjari. Heinou asangba se sida phangba yam waye sina akhoigi yumbu gi heinou palame da chaning man gi na hek lak pane se thum morok ja doi me se chini thum morok atekwa morok asuba leire. Hojik khoktarani heinou se khara khara manungda haijing phaba yi ngang le tawre ai ba. Khaigi chaba sangdre ti chaning man hina heinou asangba se phangba su yam waye sida khulak nattabani na heinou asangba se fachana metlaga ne chaba da ulakke yam chaning na leiramani na yam haurani ngasidi chaba da hui lam hen ba ju khara lai ai ba hui su yam kanna khongi se si thang soi ba thang se sina yum dagi pujarak pane ai ba si soi mandana masak se thijalle thauri na je tin jar ma ne jara samaina jara soi darani makule koktok pirani koigi piece haina khaijare ai haina koigi makak lautho haina koigi chatharani kaino de jam phadana makak lautho pani kaino jon bani pi hingde yam haibani oh si kaino tawre kaino change to hajing phar se tin dare mayam heinou jabrai bu khut ka sok tana ne ngasine masing changi no lo thok po yam ware chire hai nya hau du yam kri khonging no hungde hui lamin ba sing je sidi jadre na thokpa heinou sigi makhon tabra heinou sigi makhon je ajing pha bagi heinou makhon haurani se lojare chatharani di maru kaino ta ngai dai ba masing mata koren chi a cha bai tham ge ji thum ro mecher ge rồi sao đó nè đây gì mà anh cha tôi rồi này thầy xe hao đây thôi thấy không nhỉ cần tôi đấy mà làm hao đấy một giờ khơi hấp dẫn gì đâu làm sao signature sille hao đi hao đấy kem lau vậy mà nấu xe mẹ khai ra một ra cái anh trồng gì xe mẹ là cái xe chị ở cái trà tôi đi mình không dễ nữa thì nấu gì chị nấu gì nhỉ chị nấu gì chị ở xa là cái gì kéo hàu đấy
Heinou chawi mahau se hei chawa mi tana khangani Heinou cha hei hei se nipi gi favorite yam pamba nipi na hei pamdradi nipi do hei melaga matin ta da mi do sigada kuidre ai aduna hei chao ro hei di yam pame hei jan sarge